ekhaya besinenkinga yamadlozi yabona like after my 8 years I find out ukuthi kule 8 years yonke solo siphahla idlozi le wrong. Hi. Yeah, because angisho ngibuya le Bushbuck Ridge and e Bushbuck Ridge ayikho lento ukuthi labantu bemingcwabo babhala ama-board ukuthi ushone nini ubani igama lakho sibheke endlini ukuthi yini into othanda ukuyisebenzisa. All right. Bese sithatha yona siyomakha ithuna lakho. Okay. Yeah, that's why amanye amathuna ukubona kunama dinner set uyibuza ukuthi le komishi yenzani like ukumakha ukuthi le ikomishi bekathanda ukuyisebenzisa. So kuthe makushona umkhulu wami ubaba umkhulu wathi no baba uthanda iVascom yakhe ngoba yangafuni ithinto yomuntu. So sathatha le Vascom sayibeka phezulu kwethuna lamkhulu. Okay. Kanti intambama kuza istorm. Hayi. Sahamba ne Vascom kamkhulu istorm. iVascom yayosima ngethunel wrong. Masibuya sizoyenza ama 7 days sithola iVascom ethunel wrong. Baba umkhulu uthi yilo leli thuna lika baba sangena saphahla idlozi le wrong. Hayi. Mara into esimangazayo ke ukuthi eva sithi siqala ukuphahla ledlozi le wrong into zethu zihamba kahle. Saliphahla idlozi le wrong up until ngelinye ilanga sithi siyabuya masifika sithola sebafaka iTombstone. Hawu sifunda amagama siyalibona legama yelo umunye umfobe kayigay bekahlala lapha emphakathini wami so besolo siphahla idlozi le wrong idlozi le gay mara le gay lisiphethe kahle into nje ibalekile. Yes. Usisi wami nabantwana abawu6 different fathers ushadile white wedding. Yabona yile dlozi le because akisho yawazi abantu abagay bathanda attention yabona. So even after death amadlozi gay athanda attention. Okay. So and bamnqintshe attention asaphila. That's right. Noma safila bezi bazoqenta or baphahla thina masifika akalindi nezithakazelo vela athi wow. Awubheke into engizobabusisa yona sina sipopile simnandi. Simnandi. What ayikho lento wathi ngesontweni once. Yes, and then kwaba ke nempi ngele thuna labantu up until sesifuna ukulungisa indaba zethu namadlozi wakithi. Amadlozi wakithi are useless but hayi ahlule kusipha imali yokwenza umsebenzi wawo until omunye umzala adonate ngembuzi. Solo silinde ukuthi sizohlanganisa imali khona ukukhava umsebenzi wamadlozi. Imbuzi nayo seyiboshiwe lapha ekhaya imbuzi solo imali ayihlangana imbuzi le mbuzi iboshiwe manje sengathi yinja manje like nayo say confused nayo le mbuzi inokukhonkotha so ukuthi hayi ngena ilubi le mbuzi leya ize ukuzosolve indaba zethu seyinenkinga nayo kwayo le mbuzi. Imbuzi yasebush zashela imbuzi yabantu abadala yaqoma nayo lembuzi bayipractice imbuzi manje ayisazi bayihetha nayo lembuzi seyifuna enye imbuzi nayo ezoyenza umsebenzi wayo. So yagcina isindiswa lembuzi ngathi yabona mase kusindiswe lento yabantu abadala nami ngisindiswa nayo hayi bangena kanjalo ubuzalwane bro. Sakhona nembuzi.